Kuska kunandia munasqa kuyamasi kallpachakusun noqanchik allinta llank'arinapaq kunandia. Chaypaqtaq invitayki kicharinayta Diospaq qillqasqanpi kay libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 ninkay hinata. Huchaman urmanapaq tanqasqa kaykichik, pero Dios cheqanmin manataq saqi sonqachiqchu. Mana sayayta atiykichikchu tanqasqa kaykichik astawan huchaman urmanaykichispaq, pero Diosllataq yanapasonqachik imaynatachus chay huchaman urmaymantaqa llusp'inaykichikpaq chayman atipaspa. Kay pachapi munasqa kuyamasi tukuypis noqanchik llusp'inchik ichari tukuy huchapi, tukuypis noqanchik urmanchik huchanchikpi, watiqmanta kikin huchallapitaq urmanchik, pero Diostata kunandia niwanchik noqa latuykipi kani, kuska atipay atisun tukuy huchasta, tukuy mana allin ruwasqaykita. Mana chayllachu munasqa kuyamasi, payqa niwayta munanchik, mana uqllakiyta pachimusaqchu qanman noqaman, sichus qan mana kallpayuq kayki atipanaykipaq chayta nispa. Ahinata munasqa kuyamasi Señorninchik munakuwanchik, payqa mana uqllakiya pamonqachu wañunapaq o uqllakiya pamonqa kawsayninchikman mana allinta kawsanapaq mana mikhunapaq. Payqa llaki a veces apamun kawsayninchikman wiñanapaq o qharikunapaq, pero wakin runasqa Jesucristo culpayuq nispa ninku. Kunandia payqa niwanchik qillqasqanpi Dios yanapawasun, payqa cheqan chayrayku yanapaway atisun nitaq saqi wasunchu. Masqa yachayta noqanchik tarinchik Diospaq qillqasqanpi. Chayman hinataq noqanchik kutichipuna munasqa kuyamasi, chay kusikuywan kana tiyan sapa dia, ahinataq wiñayninchik kay cristiano kawsaypi allin kanqa, hinataq tukuy kallpawan noqanchik resichiy atisun Diosninchikta runa masinchikman. K'aya kama.